To mentang ini apa jadi ki ansar ki jang kasih mah may de berkapa partu. Te yakin ki jubab bro la irablang na uperlok mah bala de pulen apa dayat. Te mauru om de ba ula 100% mau om baki dailut ndrei. Ong don katokan neki se kumba kila ban laj mah kumba katokan ne te kita ya pej bala dang la ya ki MCQ ki bangi ya official naka jangka di RIT mah. Tong ini pej yakene ka banikong mah. Kaskima hakaji kaya u kena kadai ka bankong kajing tip ba u kena uladon lupa. Kebaar kajing tip bat kajing sempang ma u kena u ladon lupa. Te balai pasti ong kajing sempang ba u kena ula don lupa. Ba dik ong jing la pen yasno jingmut jong u kena. Tane juba pula banding ni ka anbar sima. Mar balai kajing tip lese kadai kajing pata jong ong kajing tip kadai mar ba u kena ula yo hadin. Te ba an kong kadai ba kajing sempang. Nah, tong ini apa kita cepat arpuan. Ong bantu tu ya kano bantu tu ya kano nakine ki senten harum ukna u kam penon kam ya ka linguistic hima abang linguistic hima ka dimur ka language mo teknik di pokok dei nomor simo umasi pelajarong ulong uba ikai te dengan cepat apply mo kano nakine ki senten harum ba penon kam uno ikai ka bom hap ka buj batai ting alat tekmut ne juba pedikan nomor em menon apreng jong pi bari rabit hayeng da kaspa arpustamo kano nakine ki judging to arum kam dei ka expository writing hande kadika juba kadika slogan mo kam dei kadika ini kadika slogan da tekan an besok sangkong kajingmut jong ka judging to advertisement di mar kalong barabor di bawah ni nomor C mah ketika nomor C pentip penbaik bat penken mau yaki nong pule yaka to cepat arkondru kano nakine harum ka bom dei ka benta ka bayas no bat ka jingto paragraf tenan jipa ketika banikong mah malbalai ka jingjrong ka balamang lupa tik marne uang ka kantin bom dei mah wana kantin bom dei tumur ketika na jingjrong ka balamang lupa tik par punyo kano nakine ki kintup kintin ne senten harum ka bapen I ba u nong tho ukwa ban penpau yala ka jing singau tane ka juba pedikan ne nga klempat ya kedu ya u nadu ba u lawan pai men ngai I ba u wan pai shane tane juba pula abadika nomor B ong marbelai kene istu ba menin ngai I ba u wan channel este u penpau ba uklam ya kin ban yakren bat umar tiba uwan hai klam ya ban yakren to cispar pra kano nakine ki rukom hikai harum kabom daai jing mento yaki kena hakakadan upper primary te hangne ka option kade ba kade ka bapa le kam kunhun kabi kade ka bapa le project kabalai ka bapa pule jam bunsin adu banda la lendet te amne option kadikan barsting das tu tangne marakai kan primary mah ngidam kam syuban ong yak na makin dan pule lendet tani kana nakine ki ine harum kade kawai na ka jinglong jong lesson plan te jinglong lesson plan ka don like don ta kemo lesson plan kam don like don mah nomor balai lesson plan kala don choka objective buat presentation tekadon saka application kedon saka wunjaj mah evaluation kedon te kan ke jwa gini kalau sampan kala bandon bun rukom ta cispa lai pau ngene cispa lai pau kajing plan kam ya kajing kmi thu ya ki khna kum ka buj pensong dor dei ban men kong le tang hakapor ban ai kam ya ki ban le ba bi ka le man la kasngi da u no hikai bersih kiri le tang hamba pa trei kinhun yaki sabar ka kamera kelas te juga pada kirin bar sim te tungin pejaga sepale puwe
habaya kren bat kibriu kren rumah kamut tekan ke jingmut hane kedai kren baik klem jingmut ai babi kedai kren pentut pertu bot namar ba kren kiwipat barsi kedai kren beng ba kedai kren pom tibru te jop kedai ke nombar ma kren baik klem jingmut ai to sakan spa lepu armo kana nakinde ki kenten harum ka pomdei nakaju ka kentup jingmut ni kadai artet mah te namna plesu ini ki option te to kan nika spa lep klaya hakasen ten uduan udang baje ksiar kenten ksiar ka hap haka kelas kenten ka debat ka ni kadai adjective mah kadai adjective panskutu ya jing long chapang katan jain kamu kenten tan jain mah haka jela ki kena kibon kambun ek yaka kena mut tan jain ko naktin culture mah kedika culture skema to ni kispali pesan mah karena nakine kisap harum ka ba dei ban dan habato yaka official language official letter tani kedika option number B mah letter head address ya uba pa address u nong pa katarik kapang kamet kajing penkut kajing kublai kajing soyu nong pak temu coba berikan nomor B sekarang wipar ketika pasok mah kapasai tege ni ka jing thot pilaban pulehi mar se pi kinong pedo kilaban don kenika question mah kenika yu tapi lawan pe mah tingna pe dre pe ki dari pergi jubab mah akan ke jing thot la ya tu ba ublai usam ha we pa we kemut yani kasika sap ka pong mar blai pila laban lapang ne ba ki sapi ki pong ta teknis pala punya ka kentin jali ha ka jing thot ka theu ya ka te hang ne ka nektin jali de ke jing pendep ya ka kamram ha ka jing im kalong kat kum alaki jongki jeli bat alaki jongki putre pangi don kasap kapong temut ni coba kedai ka lungwiar trekam ka lungwiar trekam tani wahakan ni ka jing tho don kat no jur ki kintin benrapane ke don lai jur mah lai jadi sa ta apa ni kadai ka pasok mah tani wong tengin bisa pulai hilemo kini gini ka pasok dan pebit ni mangi mentangin dumbut tiaw ni mut mangi mentangin dumbut tiaw ni kejemut jong kan kedai haki ki jat ki scare mo kan ke jumpa pada kan ka nomor D ki jat ki scare tani utiu terkang ujumi bah temut ni utiu terkang mut dei harut wa mut dei ni harut wa dah kena ka kentin benyap kamut ni das tu ini tin benyap dei ka klau wa arben tani kan uksa ka bapule kampen le jingmut ka jinglong jing tho banyo ya ka jing skutu ka dei kani kala bande ka nomor sika interaktif model part bontok of model berkat top utang model kedi bapule nak klik try na tasha klik tangin pe sang ni sipa sapulai ma ka skema ka ba la ban penyas no bat kijing tiap bala syong tenrai haki nong pule kena nak ini kijai skema kai hap bat ketika jing ong tani ketika konten skema tani ong ka tiu ya ka jing tebet jong ka kenhon bani simbenta lang haka pule ya kalenong kene kedai SQ3R tamo kaman map kalong kabut trikam bala ban tani ke jupa kodai nomor B memang lupa bat bu renti yaki jingmut jing berkat ta kene angka tiar tu jing tip ko belum tip jing tip kam jong ki khana ka deka portfolio kini kinut so kini ki ila don hat kanut pangala penmi ya kini ki video jong bade jong kasih te so sarong bagi don ki question ke bawan no ta tong ini apa cak ni cepat sapunya mah ka kenten syong sadhai ki theu ya ka rekom basyong kene berkedai ya bun bat tenat kan bertemu kan syong selanjut temu kana nak kini jing long harom ka ba i ka jing long mangkariang tu baga jing mangkariang ka jing sliu
tumur ka dikan ke option em ka ba pun ye ka jing bisni jing pu hun halaka do nut to jis pasop khandai ma abangi wat ye ka phang preng jong ka poi ja ka poyom ni pentri kam ye ka rukom pule ka bangi khot ka skimming ma marbale scan kani ka summarizing buk summarize kani kani ban pule stat pan ye tang ye ka sekum ka jungmut ma sekum anuk sanok ba pule ka kupor ma pule gi petang ka heading bat ya mujuki tarik temen ni ko dei skimming nani ngalak sina video ma so ko don ka video nga kani ka bachpan pro ko bat pathok ya ka jing thok sutanat nalade creative writing ka ni ko dei number di mapun klan ka bor jungmut dor tama ta tangkine try dan nakini bom de ki jubab ma teng saya pej balat da miki jubab ma asar ki official naka di arite to ko besibun